Ibihe byiza nanone inshuti bakunzi ba Local Stories twongeye kugaruka nanone mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda agarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Za nkuru zakomeje kugenda zicicikana, by'umwihariko inkuru yo mu gihugu cy'u Burundi n'inkuru yo mu gihugu cy'u Rwanda y'umunyamakuru watawe muri yombi. Turacyakomeje kugenda tubabwiraho imwe ku yindi ikiri kugenda kiba cyose turakigarukaho. Mu nkuru zo mu Burundi rero ibintu byahinduye isura. Abantu bamwe bati nyamara igihugu cy'u Burundi cyabuze aho gihisha kubera yuko n'ibyari byanze kuvugwa baraza kubivuga. Abandi bati this is a good country, kirimo kiraprovidinga amakuru, kirimo kiragaragaza amakuru ya buri kantu uko kagenda kaba, uko akantu kose ku kandi atakantu ku kandi barimo baragenda bagatangaza bati ni byiza cyane. Bamwe bati nyamara iki gihugu hacitsemo igikuba, abandi bati nyamara iki gihugu gifite umutuzo nta kibazo na kimwe gifite ndetse abaturage baracyari mu mirimo yabo. Mu kanya hari ahantu ngeze ku rukuta rwa X nsanga umwe mu bagabo mbona byashoboka yuko asanzwe yandika inkuru zirwanya ubutegetsi bw'i Burundi. Hari ifoto yashyize hanze asa n'ushimangira ibyavuzwe yuko hariya ahantu hatatwitswe n'ibisasu byaturikiye mu kigo cya gisirikare, ahubwo ngo ibi bintu byaturitse ari drone imaze kurasa. Ni ifoto yashyize hanze bigaragara neza yuko aha hantu hahiye nyamara hari drone iri kuhava. Abandi bati ahubwo Burundi busigaye bukomeye cyane, iyi drone yari igize gute, yari irimo irajya gucunga umutekano w'ukuntu ibintu birimo bigenda ndetse bareba uburyo ki hashobora kutaza kwiyongera ibibazo bikomeye cyane by'inkongi y'umuriro. Ibyo ngibyo ntabwo ndi bubitindeho cyane, ahubwo ngiye kubabwira update noneho ziturutse mu gihugu cy'u Burundi zigaragaza ibyangirikiye ndetse n'abaguye muri iyi nsanganya y'umuriro waturutse mu kigo. Ariko reka mbanze mbabwire iby'uwo mugabo uko yandikaga avuga. Yitwa Intare za Mwezi. Banditse bati intambara yo muri Congo, Kirogorogo. Iyo bavuze Kirogorogo ahangaha niho nahise mbonera yuko uyu mugabo ashobora kuba arwanya ubutegetsi bw'u Burundi, baba bashatse kuvuga General Neva Kirogorogo. Ngo yari azi ko azoja kuyorondera muri Congo, ariko nanone ngo akibaza yuko itozomusanga muhira iwe, aja kwica abanyamurenge. Akibaza yuko abiwe batazopfa. Yarahanuwe yanga kumva, uvuga ngo ubwo yagiriwe inama yanga kumva. Akaba ari mu nyuma karahanda. Ni kwa kundi ko kuvuga ngo ushobora kuba uri guteza umuntu ibyago aka kanya, ariko nawe ejo ibizakubaho ntabwo uba ubizi kandi biza ari bibi cyane. Arakomeza ati ikintu gusa mugiye kumva, bagiye kuzobeshyera AFC M23 ndetse n'u Rwanda, hinge ejo muzovyumva. Ngo bagiye kuzabeshyera AFC M23 ndetse n'u Rwanda, ngo mwitonde rero muzabyumva. Aha niho yahise agaragariza drone. Iyi foto ikigaragara ntago ari edit, koko drone ishobora kuba yari iri gutambuka, ariko ntago ndamenya ngo niyo se yari ivuye kwarasa koko cyangwa se ni drone ahubwo yari iri gucunga umutekano wo mu Burundi. Uburundi bwateye imbere. Bimeze gute rero? Sasa rero ubu tuvugana Uburundi bugize icyo butangaza ku byangirikiye muri iri sanganya, nubwo mbona nabyo byatangiye kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane babihakana bavuga yuko ibyo bintu rwose ngo atari biyo, ahubwo ngo barimo barabeshya cyane. Ahubwo hakagenda hagaragaza amakuru
y'ibindi byinshi cyane, ababuriwe irengero, abasirikare bapfuye n'ibindi byinshi cyane. Mbere yo kubabwira ibyo ngibyo birimo biravugwa, reka mbanze mvuge ibiturutse ku butegetsi bw'u Burundi nyirizina, ku muvugizi w'igisirikare. Ni umuvugizi w'ingabo z'u Burundi, General de Brigade Gaspard Baratuza, yatangaje yuko inkongi yibasiye ububiko bw'intwaro buherereye mu gace ka Musaga yishe ngo abantu bagera kuri 13, abandi bagera kuri 57 barakomereka. General de Brigade Gaspard Baratuza rero yavuze yuko rwose ngo iyo nkongi yibasiye ububiko ku munsi w'ejo ku itariki ya 31 Werurwe 2026, ndetse yanatangaje yuko ngo hari imodoka nyinshi ndetse n'inzu byangiritse. Ibi byo ntiyigeze anabivugira umubare, ku buryo abantu bagize impungenge bakavuga bati nyamara aha hantu hatakarijwe bikomeye cyane ibintu byinshi. Ari naho bamwe bavuga ngo Uburundi burimo buravuga ibintu bikeya, nta nubwo bashaka kuvuga ibintu byinshi, ariko kandi nanone abandi bakavuga bati ibi bintu bifite ishingiro, kuko ntago ari buri gihe cyose ugomba guhita uvugisha amakuru y'umutekano ngo uhite uyerura nyirizina uyavuge yose. Hata abantu bataza no kumva ko Uburundi bushobora kuba bwatakaje n'ibikoresho bwabyo, ku buryo n'umwanzi yabataka uko abonye. Harimo bamwe rwose barimo barabivuga, bakavuga yuko rwose bikwiriye n'ubundi guhisha ibi bintu. Dukomeze iyi nkuru. Nuko rero inkongi y'umuriro yibasiye ububiko bw'intwaro, nkuko nyine yakomezaga kubivuga, buri mu kigo cya gisirikare kizwi nka BAS giherereye mu gace ka Musange i Bujumbura. Ibyo byo twari twabibabwiye. General de Brigade Baratuza rero yavuze yuko abakomeretse ari abantu bagera kuri 57, harimo abasivile bagera kuri 54 ndetse n'abasirikare bagera kuri 3, ndetse ngo ibikoresho n'inyubako za gisirikare bikaba byangiritse cyane, ndetse n'ibindi biratokombera. Hahiye ibintu byinshi cyane birashira burundu ku buryo nta n'igaruriro. Ariko abantu bakavuga bati ese ariko reka ibyo ndetse mbanze ndangize inkuru nyirizina y'ibyo ubuyobozi bwatangaje, mbone kuzanya mu baturage. Ni ikibazo rero mu by'ukuri cyahungabanyije ngo ubuzima bikomeye mu mujyi wa Bujumbura, ndetse igisirikare cy'u Burundi na Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu byatangaje yuko rwose yaturutse ku kibazo cy'umuriro w'amashanyarazi. Na Generali Neva mu butumwa Evariste Ndayishimiye yashyize ku rukuta rwe rwa X mu ijoro ryo kuwa 31, ni nawe wanaciye amarenga yuko hari abantu bashobora kuba bapfuye. Yihanganishije abarundi ndetse asaba Imana kubana n'u Burundi. Byumvikane ko amagambo nk'ayo ngayo ku mukuru w'igihugu, abaturage bahita batangira gusa n'abacitse intege bavuze bati umuntu noneho ageze ahantu atabaza Imana, kandi abayobozi tuzi ko ibintu by'Imana batabyitaho cyane, byashoboka ko ibintu bikomeye. Nuko rero ati nihanganishije abagize ibyago biturutse ku muriro wadutse mu bubiko bumwe bw'ikigo cya gisirikare iri muri zone ya Musaga. Arakomeza ati duhumurije abarundi bose, inzego z'igihugu ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo zitabare, kandi nanone ngo zikomeze kurinda ubusugire. Arakomeza cyangwa se arasoza avuga ati Imana irinde Uburundi. Aka kantu kabaye nk'agateramo abantu ubwo baravuga bati nyamara abantu b'abayobozi buriya bo mu nzego za leta ntabwo ubundi ibintu by'Imana baba babyitaho cyane. Sibyo ko Uburundi bwakomeje kugaragaza kenshi ko buba buri mu biganza by'Imana, ikintu cyose Neva ajya akunda gukoresha Imana cyane. Nuko rero
Iyi nkuru mbibutse yuko BBC yavuze yuko rwose ngo byageze mu masaha y'isaa yine z'ijoro n'igice ku munsi w'ejo, hari ngo hakiri kumvikana urusaku rw'ibiturika ndetse n'ibishya byakomeje kugenda bishya, byaragoranye cyane ku buryo na magingo aya ngaya rero ngo abantu bagifite ubwoba. Ubwo rero bamaze gutangaza ko ari 13 baguye muri iyi nsanganya. Ibiri kuvugwa n'abaturage rero ni ibihe? Abaturage ubu tuvugana cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi b'u Burundi cyangwa se nanone abatari mu Burundi neza nyirizina, kubera yuko nibo barimo barahabwa ngo n'abari mu gihugu cy'u Burundi ndani, barimo baravuga bati ibyangiritse ni byinshi. Hangiritse ibintu byinshi ku buryo bavuga ko ngo hanangiritse ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare. Ikindi kintu kirimo kiravugwa ni uko ngo mu gihugu cy'u Burundi ubu bataye muri yombi byibura abasirikare bagera kuri 20 cyangwa se banarenga, kuko ngo harimo haravugwa ko ibi bintu bishobora kuba byanabaye byapanzwe, ari umupango ngo umugambi karahabutaka n'undi wari ugamije byanga bikunda kwangiriza u Burundi. Bikavugwa ko abagize gutya rero ngo bagatabwa muri yombi harimo abo mu iperereza, abashinzwe ibya logistique, harimo abashinzwe ibya logistique ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Mu yandi makuru ari kuvugwa ku bijyanye n'ubundi n'ibyahombeye cyangwa se n'abahombeye n'abagendeye muri iyi nsanganya, nk'ubu ngubu hano hari abitwa Fokode baranditse bati uwundi mubyeyi yaraye ahitanywe n'ibisasu byo mu ijoro ryaheze, yitwa Bizimana Claudine, ni umubyeyi w'umwana umwe, avuka ku murwa mukuru wa komine Rutengama, yahahora yakora mu ishyirahamwe ryo kurarira Guardward Security. Hari Guardward Security hariya ngo ihari, uyu mugore rero ngo niho yakoraga. Atejo ku mugoroba yari avuye aho akorera ku biro bya banke mondiale i Bujumbura, yari ngo atashe rero ku Musaga, ageze ngo kwibarabara rya mbere ahura n'igisasu aca ahasiga ubuzima. Barakomeza bati turahojeje umuryango wabuze uwabo, Imana ibakomeze. Bagiye bavuga n'abandi benshi cyane ngo bagiye bapfa, bagaragaje hano hari undi witwa Pacifique Ninahazwe, nawe yarabo yagiye agaragaza ngo bapfuye. Hari benshi, ni benshi cyane bagiye bagaragaza. Hano hari uwitwa nka rero bagiye bagaragaza abantu benshi bapfuye. Ndi kubona ariko higanjemo abasore 2, abakobwa 2, ndi kubona n'undi mugabo, ndi kubona n'umwana, ni benshi bagiye bagaragaza benshi. Gusa ibintu byo mu Burundi biracyari mu rujijo rwinshi cyane. Bamwe bati ni umugambi karahabutaka, abandi bati izi ntwaro rwose kabishywe zihiye, abandi ngo zari zirimo ikintu cyitwa intwaro zaturutse mu Bubiligi ngo zagomba kujya kurasa muri Congo. Ni ibintu byinshi cyane. Bamwe rero bakanavuga ngo baraza kubeshyera u Rwanda. Reka dusoreze aha, turacyakomeje kubakurikiranira gatanu ku kandi, na mu kanya turagaruka.